Kahil States People Democratic Party mentakas ngi kalap diang buram ya kinong kesan betumai kiblawan rung na ke United Democratic Party banlong kum kinong kesan bapura jongko office rekam jongka party hamau longwir Southwest Khasil District. Ya kinong kesan betumai lap diang buram da uba medal sing lengdo President bat kertong jongka HSPDP Mokerwat constituency harangkat ke jenga don lang u President ba nolip star lengdo u General Secretary ke HSPDP Mokerwat Circle ba KD Wanyang bat kiwi de kinong kit kam bahakman. Kibrachap diang sobha hagani gasngi kilong uba Losmanda Marwin Vice President ka UDP Mokerwat Circle uba Maxden Roy Jerwa President jongka Maubidong Primary Unit jongka Congress harangkat kinong bun. Kong nga ngeu ai kublai nukong nanta ki niki paralog na ka parti UDP kibledor kat lembat ni bat kamtam na kiwe pat parti bat kumjuru nanta jungpi di presiden juga HSPDP bat nanta i kandidat juga HSPDP i ba medal sing lobdo bat borok nanta jungpi kum kinukit kam juga HSPDP de nukong nga pen itu saya lade ngat kakateng jo ngade ba los mandar marwen bat ba cekot ik yang ngai ba red bat ngabat haka UDP circle Mokerwat ngabat kum ubay presiden te kendiat sipang kajingiat lenti jonga rengkat bat ka UDP Mokerwat circle oi ngaladon laduk snem arjar kendai ngeliok ban rung ban bat kum uwe na kinukit kam kibakmat kum vice presiden te rei haduk menta kasngi haduk menta kekenta ba menta kadang longhi vice presiden rei naduk menta kekenta ba keminit ya kaba ngeliok kaban wan rung hakane ka seng SSPDP bile ban pedeng yang bad yang hilang barok kini ki parti bar kini ki paralok bandrung rekat hakan ke janmit ting lalong we khot jungka SSPDP ban mal indo no ya ka jinglong di khot naka UDP Mokerwat Circle tin rei warlak taru ngasu dap dak jing sukmen mar ngayo ya ka banwan kiu bat peneso ilade hakan ke parti HSPDP hoy ngasupun kenmau banadu kipor bamiswa nadu por ya kaba iba inbin kraswai ilele election hak parti SSPDP nglador kat bat ki tinrei detang namar ka jing bomyo tiket su jung i te mangaru namar ma i lekersano ikui parti te mangaru ngam but su i nglalait no bat keseng UDP sa ngadang dehi uriurim joka SSPDP rei tang na kita kidau ya kaba simla yusu ya kaban yale iba inbin kraswai tingaru ngalalet no sekoi pat ke parti te hakajing batkam jonga kum ubais presiden joka UDP Mokerwat Circle nah hakini snem kiba lalet rei nadu por ya kaba lawan bat penisok dari MLA ba Renekton nungdo tongkar ngasa tang kakerteng bat kanam regi kambaro kimia day abang yetrekam namar mai rengkat bat ki tu kinong yelam ki bakamakmat kim itu yangi mar bang ide tang ki barit ide tang ki babik ngelaban ong ide tang ki baduk tinrei ngaken mau hakpor ya kaba ngadang bat kum vice presiden hakpor jong iba anbil snem arjar kendai kanu ngisau tenat habang yok ban bat ikam lane walang kiwe kim yok ban bat ikam ru kisngeu sengan kisau tenat habang ya don tang kilidar kiba ngilak banong kiba red rei hakpor ya kaba lawan UMLA bat kini ki lidar jung bat rendik kilong kidon laban ong ba kilong kibahan kim itu yangi ki barit kibaria tikumta hoj jing sa ngamdon daw banu lani bat kane kaseng UDP rei day tang na kita kidaw
ya kebangam kuat mana marang layu i lepa balada u MLA jungi bat kini ki lidar jung barinik wala kilong takino yalam kibah kemadu rei teng yangi oj ngidon ni teng kum ubay presiden lani wepat u trisurar jungi iba kaspar tin rengi sa tang ka kerteng mat kanam simyo ya kaban ya terai rengkat lembat ki tin rei dei nomar kane kadau ba manga rengkat bat kini ki perolok nakaseng UDP bangi yamit no nakani kaseng marbung sutu ba ubat rinik rengkat lembat kini kinong elam jongki tim simnyau yangi tinrei ombangi het jendat nakani kaseng UDP Mokrat Circle rei danga kini kendiak sngi ngeliok banyak kenduk yu presiden jongka UDP Mokrat Circle ngeliok banyak kenduk yu tingliok banyak pelu jengmut timo uruk namar bakadai ka monsuk bah kejonga monsuk bah kejong ilang barok bangi unam lak man khang yanu nu namar kabut kesyong hanga yanu ngan ai badenu ngan but badenu ngan kersan tiu presiden nakliang presiden ru umnum ong nam tajungi bat khamtam nam tajunga abang lai bangabat kum vice presiden jongka Mokrat Circle te kendiat asua mangan punkut ya kene jingkren kajonga masuk keban ai kublai kerpang namta iba medal sing oj laki benai kiba ladek katu ilador rekat lembangi ka UDP Mokrat Circle rep hause hadin pat kalong ka pendiaw nam tajungi kum kinong pitkam namar balasak kinik no ka uwe pat oj walau long UMLA nrei kan mau basi sen kasngi pinsayo ya kaban kegi uso ubak tang nomor ki barok ki jing kini jendat ki jumpi ublei unyu buat ublei utip ya kata ngak keren saya kata lengba jumpi ki sosial media nomor akan mau ya ketu por ya kaba ibat inbin kraswai ilasa kini tiket ujuk unu MLA jungi cak penduk tiket tinrei ikermen baki barok ngatip bah iba medal sing insayo ya ka jingjok kebedon burom nang bajong kene kenti akan dike election usnem arjar apply bomenta parti SSPDP blok tiang subhan tajungi barok lang hoj idon kuwe pat na kuwe pat parti tinrei ni dap di sukmen leng bajong kene janmit ya keba pilap diang subhan nam tajungi tengam don sibun ya keman kentok ya kiwe parti markani kade tang kajing rung bat kajing wan penyesok jungi rangkat lembat pi te kuble sibun nam tajung pi nadu presiden juga SSPDP bak medal sing belum i kandidat iban se airang akan dike election muta kumjuro nam tajung pi ki para dikot jongka SSPDP tu boleh perku namta kanik por kebakodor kuble sibun